share Facebook asida any ayeye ni ade merade dan asna shene de nkonkwan ni munya Jesus. Thank you, Jesus. Get our sin. Etiada wasi nyamie ya awas anadia yada wasi nyamie ya yada wasi
Jesus mo ananadi anona yensa adumbi wo Yesu mo anona yensa ka ato kanye tiasi banadia emuna mekekame and you are more Christ. And you know, and you know, in a way, I don't fast. And now you're dying, and you're saying, that's we are sorry to say, God, just your fault. And you're not talking about who bro. Or you're by your dad, or you're by your clan. Or you're different, your people, some of your more awesome. So you're kind of so just. As you play, we don't be able to talk about trouble. You're just saying, you're more Christ. I don't know what I am. I don't know what I say. I don't know. I don't see. Oh my, I didn't see my Ananaji, Adiawaya, my yang, Asumyabo, be free. Tiana, Yamamo, Wayne, Wamaya Soria, Yamamo, Ocasia, I'm a dear Lady Wamayamwa, Yamamo, Wayne, Wamadia Tiana, Yamamo, Wamaya Soria. I
wamani anachi uni ati ina ananadia wawa ina ananadia otumia ini yaji kwa yo wamani yaji Sanchani Yakupono ni ati banana dio manina otumia etizanye yeswa yatusa aka Sodoma, Yesu Kristu, Adumuti, Adi, Senya Sodoma, Aka, Okasio, Yesu, Yesu Kristu, Adumuti, Adi, what do you think of my last words? Say you won't call on what dear. They are what told me what whom I'm not. That's the Raja on winning. And you may have boy a more city and in your mouth, Christo. A quam with the say, you need be a Saturday for the end of my war. Okay, second comments our basso. Was one of the way in energy. Was one of the way in it. Well, I hear for Tower. And now that's what yes, you young man. Your mouth is so. And so with the enemy. I will take for you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Shanka Radidin and the Sida was why she. Sabradia, you call your papa chain, Yura and chain, or some of where Radidia Samamano. Now your hand say, Obin Timinia dear Uye, I just say, Ufri or Yanko point chain. Near my Radanam, your papa so no, or you Yamu Tia for Radia Suman and Ray Bremo. Mesro Sababi will be ano, would ya come upon our bit here papa. Se wa hia wo nyamenipa enkrofo bi se omo won na wie yebremu ntu hia bia nyabotre pa ne tie no ebre yakwa papa nche Bishop Albert Saki Kwapon eni de yakwa so papa mu akwa ba asofo mejo so eburu nyame hira papa na mompo mu tisen wo nyame adom ye te ase da our team no nyina mompo mu ye ho ne pa ye da otumfo nyankopon ase ma memfa sa akonya enso na menchi Asumpa TV ahwefo yes ene Sumpa Radio etiefo enkankan mo ye dan mo ye Sida Hour ahwefo ene Sida Hour etiefo no ye da mo nyina sesemre bia mo se mo mere na mo de ye dan mo de etie Sida Hour na mode mo phones dan esanko Facebook moto data hodo na mode hweyen na sanya tetefo no kan say yen chinchim na maye hihim yen koso o suma djuma no so na yenim say ya brare nya kwa no wa o follow Sida Hour na odo credit o data dan efre ehwe djumadi no obre enya kwada Nyankopon be ma wo adanse akese akese mayenda asempe nipa for ase say ye hwe so a eya free their social issues no omobo mo homode papa Nyankopon hira wo sabre omonoma aja baton no amaye sabre de eye Sida Hour every sabre ko sister nondu bebo no eye Sida Hour ebia na ni de kan ya utie eye Odifo nyame akwa nyame somafo Albert Saki Kwapon ne team ene edi dwumadi bro efrida dwoada ekosi eye ne fiada na enye TV program keke na embom eye programa edi adanse ne ogie akwa hosane my god enam ne adanse ahodo pi enam enti ofulu a obeye nhira enti sabre de fa phone na fro bi no bi so fro bi na kacha ne se nyame somafo no wabedu one ne team no aye krado na naso aba no pa bene so se nyame mfa won so my god na ahwefo na etiefo enso so enya home ema won kra
Hallelujah. Amen. Na ofa phone so like Sompa Facebook page no. Meka 93.1 FM page no. Like page no. Na share link no. No wie so fa comments bra. Na obeye nshira. Mrebia meka kire e Daniel chapter 12 verse 3 no. Yes. O se badwema no be hran. On be hran. One otimi edi nipa pi ko training wo be hran se da pem enstroma. To we so ya kwan a wo be fast wo be twen akra e de ama Awurade Nyankopon. Na bosome bia won semfo a yeye na ye ne ahwefo ne etiefo ye kan wasem na de atotototo ya brabo ho ne Bible no de na tetefo no yo ya Nyankopon hyira wo de na tetefo no yo ya onye nyini nche de na tetefo no yo ya onyame bo wo ho ban e bisa se ye so ya pom ya braso de na yenye na Onyankopon mo ye ho ban eno na bosome ba ko na twam no ye no kasafa eye asem no ye be asem no de be tiefo say be asiti de ama Onyankopon asem na de asem no be benante na be ye kronkron e de ayeden e de ama Awurade na nam saye so nyame be boy ho ban yes but antia nyame de ye ba asase so no that's right nyame be hwe se obema na bem na bosome we ye the program kese a ya to din say God of Possibility Prayer Festival and ye de bra ahwefo ne tiefo na chima ye de ka ho asem eye great door is open eye opon kese bi abue na me pese ene ye beka eno ho asem kakra na ahwefo atie na program no e baso edafie de ya eya fofida holiday ena ne memne da na no na wo a wo frɛ kyerɛkyerɛ ne benche yo pese oba program no bia obetimi aba bi na opa baabi ada opese obeda so de fie ha obenya baabi ada benya mattress ada insuo ne light nyina wa ha saa so na plant wo ha yedum light kra na plant no si so a bibia ekoso enti bibia opese odan eno na MCR omode atoso no eyo ba na ebi opese oda so ne fie ha bibia obenya ada washroom kama obenya washroom a obeye ho yowo okọ bibia se bibia obedware bibia obesiesie no beye no yie no eya otwere ho pie we ne dia ye ofie dia ne bia isi so dia efuro ye pipe ntwa ha 24/7 no se polytank esi so kase ti Nyankopon o nhira we bibia edi atwa go wo TV no so no mo hwe radio no fa for na ba Facebook no so bra Facebook no be hu washroom no kama we ya ma ho kama opa baby SSC ho adware a kama saa so na ye wo mema so de mema no samre MCR de ko mema no ho so na so wa hwe se mema no so opese oba no nya baby CC ho a mema no ho nie baby bia wo be so nche nyina kama ebutubutu da ho butubutu da ho Nyankopon o nhira hwefo mo tie ye ewo radio no for never Facebook ube hu de ye ka ho asem nyina edi atwaguo hallelujah amen somebody me mamu 2 minutes per 1 minute per mo chia ni pa be se enai nsia bi wo Facebook no so na ye to adwuma de no so yo eba joy Facebook no nkrofo bebre ni egina so ye nua ba Felicity en ye gina so ye nua ba Grace Sam enso ni egina so Sheila Adepa enso ni egina so Prong enso gina so Root Asamoah gina so Alesamuatin egina so Linda Owusu egina so Asomani Root enso egina so ena Nana Jesiwa enso egina so eni pina ekeka ho Patience Adu egina so sanso ana Felicia Boatin egina so Felicia Anchua egina so Rosemont Nyantachiwa egina so Hega Ankobia egina so dodo na egina so a omo ene yen Felicia Tono gira so Asomani Root ene inshiraba mu nyina gira so Tony Akuta mu nyina gira so ye mo nyina akaba eba Facebook no mo share link no e ma foforo so NTB also for ye be call ye team ye di djumadi no team ye di djumadi na e make say tiawa ye be sa bo dance be mienu miensa that's right na wo fie no
ɛyɛ ɔsɛ baabi bi abrabɔ no aduru sɛ onyame atumi ayɛ ama obi a ɔnso so aduru so yes nti samre yɛnkɔ 1 Corinthians chapter 16 verse 9 ɛno ne tim a ɛyi ya ɛdidi dwumadie no ɛyɛ 2 days God of Possibility Prayer Festival yɛnkyɛ nyame asɛm sɛ ɛfiri sɛ wɔbue ɛpono kɛse a ɛmɔ adwuma no bɛso aba ama me na wɔn a wɔsɔre tia no dɔɔso amen ɔsɔfo santi mu biom ɛfiri sɛ wɔbue ɛpono kɛse a ɛmɔ adwuma no bɛso aba ama me na wɔn a wɔsɔre tia no dɔɔso amen ɛfiri sɛ mabie company bi my God as a company no peja menye sika pi yes de beboa me ho aboa mabusua aboa kunafo ne abusia na manya nhira pi as one solity adwuma no eye pi yes awrade adome aware papa aka aware no ka de me beko heaven yes ka aware no be manuama akoyi yes so dayeso bi amenso so ni abusua bi a befiri mu no yese oware a aware no ntimi nkwa awie eti aware no eye bi si basa ma ekobasa aware nyame ache me mamu nsia mamu nson enkro ne edu maju bedudwan anso se me ma no seya na me ma no eseye ni ma esori tia mofra no na me bisaya yese ye fi hode yese abusua na makomo aware de ensanom ene adwaman ne abrabo basa ewfio abusua na makomo aware no yesi emu mabunu ne mrantie no yesori tia wo ene asem no ya asem kase o asem na sida awa yakofa basa yedi dwumadie no asem no ya asem kase o ahwefo ya asem kase o osofo manya akwanya akopia buruchire manya akwanya akopia Europe America obi ko 2 years 3 years 5 years niema abeye yi anso me mabusua mu de yeso kwa otu akwanya yetwa wesu anasa niema mu enkoye yema enti obi man so na me wo no niema mu ayede me be some osofo me be some question me no na me sure osofo abai bishop osofo Emmanuel J brother Tony mona mo face me panelist mo face me na me ba benkudu mo dia na etwa osofo Philip ne eda agede boate that's right enti nyame di bibi mawa se nyame se wa ma utumi ko sabeti ma se bishop adaroma nyame shira ade abako a question we ano odempa na edisivu agirifo bebre ade bia wonyankopon de ama obia no se wa ma ho ban a obonefo ne da bia okutia on se bible say medem ukọ asase a maka ho ntam menyankopon se mede be ma mo ajapen so na meka no enso mokọ atamfo wo so muntu mu mfiri so Israel fo di akon saa kwoti se asase no so do for question answer o wan san bebre me say enti metu ho ya ya difwe sofo panyi se sofo aban otu ho nyame di bibi ama se sofo aban menyankopon me di ama otanfo betimesi nkwan se ompre ne nya adwuma enti answer no ye yes and answer no me ba cho ane answer no de na ye ane den yes say me ba cho de ti a make us say ane ne say eno na me chire mo feswa so for Emmanuel J Bishop nyankopon di tumi ama o papa tumi nyame ama wo mu abopem menu se na bi si wo twere se na Elijah ne Elisha se odi ama yesi tumi bi wo kroduam yesi familiar spirit bi wo yesi kusem wo de ebetimesi wo nkwan anase ntimesi wo nkwan ebetimesi wo nkwan we are sure pa ane we are sure brother Tony Bishop on so baba betimesi wo nkwan pa sa betimi sa betimesi wo nkwan so mo fele bon so ba kabi Bishop betimesi and am your funny atiefo ho na fe na sofo aban chire mu no eba so no that's right eno na nipa pi
any asofo bebre eka se obeye kristoni a na wawie se wo sachira free obone ho na obeye kristoni wie na obotiri ne ya brabo a wawie eno answer no is no. Yes. Enya no kre. No kre. Bible say otiri ni mom na mane dos. Osofo obi hweye, obi tie ye. Tiri ni ya brabo ni Christosum of fire. Ebi anya 40 years, 45 years what na ware. E ma bi tie me. Osi me mo adwaman. Osofo. Mem ye nya me ho ade a. E mo adwaman me ho ba. Anso so wanya wasesante nya me fi. Yes. Anso so ebesi nne ontimi ware. Na kire sa obesesa wie be ye Kristo ni wie a ensa ye Bible say Kristo sum enye didie ni ono enti ma me nchia ye nuanom kramofo nyina me mamo nyina assalamu alaikum be bibia nyankopon hira makom hye ni Muhammad amre mo gusu a mo ye de be Ramadan mo dimpai nyankopon hira sanso so ena ebasa sofa ban na waka gum efise wasefo nyina ye friend fo ntu ni mu kasa no de achia omo na ye fefente chi omo kakra abema obi bia barika di sala asamre akwanchi gun so bi to bomb radisho mu nyina so urefi hallelujah amen yanya sala oba di pabarika sala mementi ya se benem se sabre na ye de ye gudu hwi na ye didie no na ye mani pa na ma barika sala se akonchire wo ma wo mo be Kristo ni nyina ayira o hallelujah amen na ye nua no orthodox fo no so egu lent na so den enya nuru ba bibia o enya twa 15 days enti Nyankopon hira wo se omodi mboada eno na ahwefo ne tiefo nte ase se eno ti ne ye program odifo a ye friend say apostle or ye Paul also almighty Paul. Yes. Ono Yesu ne kasa ye wo Damascus kwanso. My God. No ti Yesu de nani fra ye. Na Nyankopon ba ye radi Yesu Kristo chen ba bi on ko benya na yaresa. O kire ne so dru Damascus a o misa Ananias fie. Na ya so ne sa ye de ko Ananias fie Ananias ti nani. Na osofo oka nyame asem e wa manamai mu anso eduru baabi no oka kire ye pefe se Onyankopon adibibi kase bia man anso so abie pono na tie wedo yuso e mo adwuma ye no beso ababi anso one of solitia no also for solitia kwaso eno ni program na e ba be yes solitia bia e kwaso e rade emwa na onyu free solitia no it is all kind Psalm 3 verse 1 or say Psalm 3 verse 1 or say awurade hwe se de mahohiahiafo si do sofa Psalm 27 verse 12 ain't no tie de Psalm 3 verse 1 or say hwe se de mahohiahiafo esi do sofa wona osolitia me no ye pi o se wona solitia me no ye pi enti obi hwe obi tie nyoma solitia o nipa solitia o ahomo solitia Diana wo so kura kire se wan hwe ya obenya ya de Diana wo so no kura kire se wan hwe ya ubegu Diana wo so nyina ya ekire san daye awo baby bia wo tie wo hwe me wutim obeso daye wo hyesuku atade obeso daye wo wekura ase obeso daye wo krokitu baby bia mo atrada ene kura no ho adanya amanfo aso obeso daye no te ho o former places obeso daye na unenam nsuomu unenam yane so obeso daye na ye pampam sa daye nyina edi ekirisan ye ya de ni kogodie na efu eti we nyina ye solitia solitia enunti na ye se etoda jise otu anamon na osofo okobo mpai if se mpanyimfo kura kasa osafo ensa no ho ya ye hwe 20 Psalm 27 verse 12 no o se enane mema sadia matamfo pe na dazikurumfo asore atia me sanka biom timu biom enane mema sadia matamfo pe do not turn me over to
to the desire of my foes. Na adansikurumufoɔ asɔre atia me. For false witness raised up against me. Ne wɔn a opu ɛniɛdi nsɛm. Amen. Enti woni pa bebre wa ka ba bia Nyankopɔn de waduru ne de ka wawie office na ka wanya no position na ye de ama no osofo ya obi anya general manager so the per solitia no say ya ewa amanyokuo mu ewo party A party B mu okọ ahimfi ahodo a obo ono na tra nkonwa ena wa yama ene konwa na bono ka konwa no ka didie wo ho sika wo ho sase wo ho nipa bi ena solitia eti na otwe ye kasafa solitia ho that's right ye kasafa solitia ho se obeye ho adwuma na Nyankopɔn betimi ayeden aya nyame hira na onye okese oma wani mra ho so se ene ye ka kire wo se nyame de bibi ma na wanyere ho a ade na solitia beba efse so Nyankopɔn kura timi ensomo obofo so fa bibi mra odifo wasase so dane na ahonhom kura ye from say Persia etimi be so wo mu a o kire nyame ya adoma ye be ko na ya say aka say Paul say embre ba ko nie ni premier ni a me pese me ba mo nchen anso Satan asi kwai o destiny helper no yes no kwai o shebre mu aboafo o ma shebre mu aboafo Jesus wasafo no shebre mu aboafo a o mo beba mba be boaw amani o ma koso osofo die be koso na matimi ayeda hwekunafo ne enyanka na musia no o sole o se familiar what's you crying we say familiar o de familiar cool o se bibia ni ho Jesus oh krodia ne de ye papa mo ye krodia wasifie waware wo mu no krodia bi wo atoka wo mu no ene me ba se me ba be catch as solitia no dos yes ya me shira so nya o kese amen se ene wa se wo me no wadaje na oditie me chia so for set Yankofo shira no na onya kese samle de yanko MCR na yan fa danse mienu bi na hwe se wo so problem no Erade betimi aso wo so familiar no erade betimi aso yanko MCR na yamra azuka be ma ono wapamfo eti amwaso ba uchidom yanko MCR mra osofo aban bishop ede na erade Nyankopon aye bishop yamama say ochina ha odi adanse kese ede ahye osu Nyankopon animonyam na sida Nyankopon enamadom so aye bi amano hallelujah amen yamama say ne ba branti a wabɔ no hoka wode na akɔ school university afede dako ohonoma ne bay yede ne ba fi a yade a eye dam na atiasi ne bay so efiri sunwan ede na beduru fie mama wo say Pacho no we university no aye ne national service 3 months and a damnity see me so nti one na me oba fie nam senior man dey work your own ni was my mo dey nam so what bodam what me more dam e dey ne ba papa ha e dan ye ba cancel ye te ha me ne ma me bi te kan ha kakra no matwi mani ahwe me hu dey ne bibie tu na mana beda yi so tie ko fie wo se anti bi water na wo no mo hwe ni ye o me beda so a me kinsa e wo mitiri mu a me kasa nyina ayira e obeda water no so se ni afi kasa wakasa nyina na ayira tie ko papa cancel room ho no se don't just screen so owie national sisa ade na ba na so oni o fedie me bei ya sorry kra na ne dam no so nya kikikiki uhu na oba ne pa feri ade ono na wabegina ota no so no ono ni fedie na anwanwa sam ne se edam wati se dana na dam na koy da mo de ne ba sorry dem ho yi power ya ba kanse ya wada fie dana ya ba ye na dam ne te koy ye was papa ashem bonam se boben
wasi adwopa we betwa nwom nti wane me na bɛkɔ na onidi ye fie na wase medidi onam o memo aduane adi me fire fie nam se mfa fufuo nsi so me kɔ wase me no na bedie afi no ane me di nkomo ɛso na be 2 weeks one me nkasa enu aduane pa ompemani nkura hwɛ me ya wase fa shele no kɔ o ka ho bi over 2 weeks on fa aduane nka na no me ka ho bi say ya na e dia ya amanfo ma afedie omo asai no mo die yo atena ni so what was me fa for school America nam say tie me na wo kikan tie me hold on ye mo bebre etoda na bibi ye ma ana bibi beto ya ye nte ase ye say o mantife hene Herod say ya wiase agye nkwa no oni Kristo no dana no fa bufu say obekum abofra no se ne be ya na hinie no emmem dana me ka kire maame say e wodam ha yi asa me hu say ne ba no ani aborofo na eye adwuma enu ti no bonofo no pese o say no ya be da ase papa kan ya hwe de awurade aye na dana so no hu say waboda mo me kan was wa modam ti da ye yi ni kire ye no ye duru fie na obetwa mani no obebu nkotobe o se maame we de wu ya nka me na magu wo se niam e course no no e na wo ka so a me se da me modam man se safo mo ani man ti atiem man ye bibi ti mi de mi hunu ho se me modam se e basa na nipa no afreti bi afoforo ma akoti bi afoforo enti de e course bi ano nipa no onye dan wo enti se jese etoda oyi kire ne se okoti bia no mu no sei ana na ekoso ya hwa de awurade aye afedi me ne afrei ti wo se me ko akoto amadisia so wa America nam se ya hwa abrantie no mama hold on ya hwa abrantie no ne shabra ne nti ane pam pese o ma ne shabra no bem no abrantie no hoton no ye nyame aka afa no ho no ene na abem no abrantie na akopia brochire no a oko school abrecha wo ko ye onu an ne phone no mama hold on me person me ka kire obi a wo hwa me a wo tie me se ade bi a wo na mu oba na mu de ade aka afa ho no oba no ho no enu an bebem Bible say ye gitumu a ebe ye adwuma na ya ampere so a enye adwuma da mame ogina hoyi ade no ba ne ba no so no mame no sore se ompene emma obonefo no nse ne ba ye ba mpa ebo fia da mame na eginam ya wada cancer owum me ka chen so onyina no ondi ma ne ba no no onye direction ma ne ba no or me mane ye direction back the same direction 1 year saying 6 months 3 months 1 year 6 months 6 months 18 months na me mane ye direction man ba no o ye wie ye pe na ne ne ba no kwan ya ne ba no fast o tu kwan no e ye miracle me pesa me catch us say radia ya ma ye ma me we ya wo a wo hwa me a wo tie me eye dem ho a na rade ye wo so rade obeya ma mama da rade ase me nim say wo se obeka ansem na free etire akosi tire a just adaje mpo be ye den ebe boy eturu baby mama we ni banti na ka mama na akoma ya de ni bipit me rise ya over 200 the BP. I told her, "I told me I was don't timi no timi nyahwe. Me am be ya eyi na ma. Just say, "Wo hwe mani nkwa na aka asem na enwura mafum." Aso ni nyina mu no. Awurade age maame na firi BP no mo. Nyankopɔ asa ne ba ne yade. Nyankopɔ de ne ba na asa ayedan etukwan. Enti de wo na mu no, eno nkyerɛ sɛ wa wie ya no no. Wa wo hwe me a wo tie me. De nyame aka fa wo no. No pepper ne bebem mama da urade ase de otumfo nyankopon ase
Pompempenso a wode ma beduro. Onyame aye bio. Onyame aye bia mame. Ti adofo mu nyina momo ame na me na nyame ase. Onyame aye bi. Na mo nsa mo ame ne na ye bishop ase. Na onyame de ne ba krom ha maame. Tanka me de, kamini mo buroni ame wo mu. Erade na aye. Fa ni mo nyam ne nyina ma otumfo Nyankopɔn. Bishop General Erade Israel. Asam kasi asi wa ha eye anifira dance ye na baba gyina ha odie. Ni nyina ne say ababa ebe ko secondary school. Bishop na nani fry. Onyale oko school no first semester, second semester. Na ababa wen ani asase e prunsuo. Ya de ko hospital ya de ndrogu so. Afa de onwura de abiem. De ekoba ne say omope obi wo class one ma. Say yesua de a na wono na twere ama baba wen. Wose exam school mo ye no obi na twere ma no na enum na o ma be bo anade ni be pia ha papa be da wo kasa de akwankyere kan ani no pa na yade no atuko ababa we yetima ko school atimi akọ school awie another wa twere exams another wa twa and wa shanya me ani manyam se wo gya tie enye mame ata enye ni freya na aka ne ba no so oh wafa menu so enye ni fra na waka dan no mo sister ya so enye ni fra na waka dan no aso sa baba wa we no ono na ni fra ye no a omode ne ba si da ha no Erade aye dan eni fra na aye dan efuko nyame osa eni fra wo dem ha no sa nyame no wo dem ha my god we di enye hihye ho sida dance enye libilibi labalaba ye ka di Erade aye dan eye ni nyame abasa say ye de ni fra to awane so ye de ni fra to akwanto so ye de ni fra to maso ye de ni fra to o documents so wadwuma so a say Erade amani afra tedea wadwuma no ehan atoso power Bishop send your worker a dama hihye bi ani ho ababa wo gina ne maame na asori a abegina ha no me ne maame ni adama ni fra tete yakra na more than 6 no kore bon sema Erade Bishop Erade Nyankopon Israel. The media dance say na me twen krata say ya na kire say empanyin say aboa nsonkro nsuo aha wuku na no ayeden wa hwia hwe enu ti na me kuta krata say ti maami so say Erade aye bia ma na krata ebedi dance ye na ya maami say Bishop ya de kese abetena no so eye ni kidney the kidney and what the kind or call hospital, you had an infant video. Doctor Penny check-in. My own with some palamami yale. Or no one can so say, you had the animal born in Finchia and Numini. Now, I didn't in your TA. Or Honoma and Najo, not a more Jeffrey in him and in a room eba. A one sign. Yet Tosubium and Ma Wedium Penny form when you was in a singing out every year crew. After one than a second yam say, and then aside the ha. Now what is a yana ya? On Timmy Adriani Biabi. Adriani oil and this a doctor and a prescriber at the Amano or Dippy the Toswa and one Casadene Pa Obew. Timami say no one in no one nama, now your brand man yet. No nanti in another society, but one no one and anybody a shenimu. And it was a ben fish yam your noonie. Echo me and son. Bishop saw Mike Ma oya sorry. And was it obi wa dem ha when is that aboatia from and da our dayem sunsumo na sani pan mintimi nyinim pie basi upon a omera mehume na wo pu ade aye bro aguniyam a wo wisene organs ni bia woni mu nipaduam essay na enche enipa ne bewu maami si na yo no a the point ya counseling and wo dimirika call bishop nchen and I say papa o maame me na yade yi aso me na aboa no ebeya me sa na me call hospital no you say me liver eya me kidney ehwo aka enu nti me hu se sa Diana me so no na e call so me ta ya papa ka chen say ni Nyankopon te ase say wayi ne ho adi nko ade e ade ye aba no awurade peye hallelujah Bishop kire ne onye ya kwankire na maami gu so enkakra and now otina dem hey me pacho where the menya nurse ni na menya doctor by your nurse for them ha me frɛ baako amana be kenkan ya kyerɛw amwa woni sɛ
wasan kɔyɛ ɛyɛ labs biem no mfidie ne nyinaa ɛkyerɛ sɛ yadeɛ bia ɛni hɔ biem ne kidney no ayɛ good bɔ wo nsɛm kɛseɛ maame nurse bɔ wo nsɛm hyia maame nurse. This is a recognized nurse. Erade na ayɛ fanumonyam no ma erade ɔsɔ de me bɛ hyɛ akyire o obetumi ankɔde ne bɛ hyɛ akyire na me mu odu dabi ontimi o maame asere wa wo hɛ ɔbɔntam kɛse a etu ne hwɛ fam o yami hyira ɔse sɛ Pacho, according to labs na wa saying a kidney function test na ushema your urea vitamin sodium potassium chloride any glomerular filtration rate Pacho ning na or parameters I na wo ho nti normally no say ukoye labs na outcome no eba then it gives you the normal range and then the other differentials but so share the wa ha say ning na dia ma Letitia ne die ning na falling in the normal range nti a chere say radiadum bibia you okay. And then when we come to the lipid profile, so the lipid profile no so chere say ning so falling in the normal range. Ain't see only any cardiovascular risk bia so betmenya heart condition. Oh mawunze merake. Yesu nkwa na timi. Yesu nkwa na timi ya wewe. And now yari ya mesha yari satumi. Mesha yari satumi. Sa ema pauso. Ema sawo yadi. Hallelujah, hallelujah. Yabo yensem na rade Yakobon. Wọ́n sẹ́ yẹn náà kasa fasọ̀yìtì ahọ́. Sẹ́ wọ́n bíe kono ẹ̀pọ̀nkẹ́sìẹ́ bí ama yẹn. Onyankopɔn aboa yẹn. Anso sọ̀yìtì ahọ́ yẹ bebree. Yàbọ̀ adanseɛ maako mmiɛnsa. Maame baako ne ba awurade de na dom na watete no. Abɔfra no hyɛbrɛ ne sɛ ɔne aborɔfo ɛna bɛyɛ adwuma wakopie wɔ burukyiri no ɛnyɛ saa na ɛkyɛ deɛ a yɛmfa yadeɛ ɛnto no so enti yɛde yadeɛ abɛto wo so a ɛbɛyɛ dan na wo hyɛbrɛ no deɛ nyame kwan na nyame abie wɔ w'anim no ɛbɛtumi aba ɛno na maame no de ne ba no bɛpie mu na yɛsɛ krakrakra wagye asɔre dan na ɔno ne deɛ no ɛtumi bɛdin wokasa no ho a ɔmfiri ɛna meka kyerɛ maame no sɛ deɛ nti a yɛyɛ ɔba no saa ne sɛ abofra no hyɛ berɛ ɔde baeɛ ne sɛ ɔbɛkɔ obi man so ɔne aborɔfo ne bɛyɛ adwuma na saa na ɔde hyɛ berɛ no baeɛ nti yɛde yadeɛ ne ba a deɛ wɔ n'anim no ntimi ma so nti ɔsɔfoɔ kyerɛ no deɛ ɔnyɛ no ɔyɛ wieɛ no yadeɛ no firi ne so no meka kyerɛ maame no sɛ ɔmmra cancel ma ne ba no ɔntu anammɔ ma no na mekyerɛ deɛ maame no nyɛ maame no ba asɔre bɛyɛ saa 1 year 6 months ɛyɛ 18 months ɔyɛ wieɛ no kwaya nyame bie kwaya ma ne ba no also for bu okro say God of Possibility Prayer Conference festival no ma baba ko ma ba bi de bia de me de bae no enye nyehie yes enti no asa ne de ye ba ba ye no wa ka kire wo aboso ba na meja yes o ma wa ne brewu yes obesu ba ye ba ko God of Possibility Prayer Festival ba ko anya dance anya dance enti no ugusuwa na wo ba na niama enche homa no mu ye dan tete also for the tosu mi no one so the tiano maame na wo wire dan wa prapra no so de hwe ne ba school na ne ba no so nya ba bi gina ne ba so abehwe no afei ne ba n'ani hu ade enjenye se ya na ya amanfo ma ebi ma aye omaja school a omanti man ko biom no enye ya de se ya na aye eja ko numba no ofusan ya oba no aboja tade no ento so oba no enye we ya na aye no hallelujah amen menu no otimu nche ne matter for enye se ya na hallelujah amen enti mame fo no won se we no omanka se omo transo omutu ana pass tie woni obebu ho anamotuo eka ho enti aboa pese se edidie kwan enwa eno broni se destiny distance is not a barrier distance is not a barrier se be bia me wa man 40 free our neighbor
countries baby to say Cote d'Ivoire no more any Togo no nyina say abobo sa dance na Togo o fi Togo aba na no be fit Cote d'Ivoire mu nyina ba e na buruchire nyina amafo that's right play take it ba the program ya for fida it wo how ne amane ne de o baby wo how ne amane ne be to anamo and then the boy one day ya de enya ya de we na akunku nipa kidney na akunku nipa be aso mama ne de no me chane de onya no okọ check ye no tuayela ni nyina sabere oba wadu ne panyin fie so a ne ma wa wo no obedidi omo ho omba sene ne momo no a obefro na ne nana no mo beba akwama e wo mo nana ho no na kayeyi na fi ho enti nyoma bebre otie ni papi a wan hweye amanye beto enya asori asem dabi na emom eyese nyame ma ehia na yasere rade ho mubro ho ade program no osofo ede fiadan obi adwuma bi a oye bia fa ho bibibra my god ana adwuma bi a wo pese wo ye no shro se gu krata so handkerchief white so fabra na meche communion wine meni mi team be ma obi biara na meche de obeye I'm sure adwuma bi a wa bie company bi factory bi online business bi a wo ye twro the same adwuma no obi yo ya na osofo ene asesa abusua no hyebre yes adenti na wo kwa wo de na enti to da kasa holiday ne ebeto adetum etu ana Yakobo shira amen sa wo se wo mbre no wadaje osofo aban dia na okachiro mo a omo peso mo fure chirechire ne ba no se ye lines no bobo ye lines na je se mia me bobo lines no osofo aban se mia me bobo lines no eni utim e wa se o chi gutim sida line no me kata me nya bobo ni nyina achiro ya me shira na so wa ye den we suya na aba utinti me bobo 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mino 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 so for some my akata mani to we aduba chede na ye o tie dia enti ahwefo ne atiefo obi afre yes say obabi yenya hotel reservation man that's right yama ono agasa ne hotel normal one nice no edim komo or so obedi 3 days obeba ba cancel ya wada and so no ye into one so per say ye reservation bi ama wa free so per say obeda solifio so aye den free na program no nyankopon be ma adance aye den aba obabia wo problem wo ya na hwia enye yia fa no photo fabra na fa be ginem na nyankopon nam sayo so be ma wadanse sambre ebia enene da di kan wo tie fa wo show TV no so o documents bia ye no ready na enche me ba be boss pai na numbers na ma bobo agu TV ni asore pa ye sign out na onso so wa ye dan wa ba wa fred na ye no wa ye dan abo pai ye sorry pe na guest many hour for so ye chia guest many hour so for then a powerful you know ye shiramo yankopon e shiramo ye sorry pe ye sign out omona so for Nicholas mo ye sign out omona mo ba samre de ye bon paye kese ba kwansa na mehira insu ni nyoma na so osofo ene ye tie nyame asem se solitia yes obo person obotene ya brabo membo
obu anemba ni kunu na wade ne dwuma nyoma solitia kasa urade yesu ena nwumrei urade wasama ba na mate solitia ho asema bi solitia me solitia me urade boa me bi solitia me enema bi solitia hunamu urade boa me mema Mekuru, meyere, majuma, mabuafu, Yesu, ye wado na bompa, Yesu, demo, aradia bompa, aradia bompa, yes, Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Kasa urade Yesu. Erade Yesu. Daye so solitie bia. Daye so solitie bia. Daye so basa solitie bia. Daye so basa solitie bia. Menye ntum. Break it out. Me break it out. No break it out. Wo yes no dem le bambala bakabana papa. Le papa papa sabaya kata ya mantala papa. Le branda la bakabere bakabana papa. Le papa papa le papa le bakabala papa. Branda la basabana bakabana papa. Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. And no bumpire every one show no documents and so. Everybody obibia wa peja ni nsio. Bebibia wa peja bia me Psalm 107 verse 20 so. Me shenya me asemu tumi ni adoma nyankopon di adome. Se unso ina ni Yesu moja. Amen. Unso ina ni nsenche ni nsio. Amen. Unso ni ina ni ayare nsenche. Amen. The blood of Jesus. Yes, Lord. Healing water. In the name Miracle of Jesus. water. Yes, Lord. So be bia. Jesus. Enya dance they wa peja the phone. They wa peja documents be ni CV. My God. Me twinya me favor. Amen. Nya me grace. Jesus. Jesus wo Yesu demo and my bompa Jim so say amen. My friend, wa pese no bompa. Nya me adom na Yesu ma o kira no pa. Sumpa first service ahomache 5 o'clock to 6 o'clock a.m. Nya go bon shira. Some radio yes signing out. Ye jai hama MCR. Nya go pon ma onam home ma ade papa encho. Bye bye.